Marko Milaković, Nikola Šućov, Luka Stefanović, Stefan Simić, dolazim iz Novog Sada, Žablja, iz Novog Sada, basketom se bavim 2 godine. imam oko 15 godina. od prošle godine. Ovo mi je prva aktivna sezona, ali basket se igra ceo život. Skupili smo se sasvim slučajno, igrači nisu dobijali priliku u profesionalnim klubovima i odlučili smo da se okupimo kao ekipa. Pa to je još kad sam bio klinac, možda 15-16 godina, Bulut je baš organizovao neki turnir na štrandu, osvojio sam s drugarima i eto. Basket izvlači tu neku slobodu, a dok u košarci sam nekako... Još nisam pokazao tu slobodu u košarci koliko sam pokazao slobodu u basketu. Pa donao mi je neku vrstu samopouzdanja. Na primjer, u košarci nisam imao toliko veliku slobodu i kroz basket sam sve to izgradio. Ovdje se osjećam profesionalno, dok u košarci nisam osjetio tu profesionalnost još, pošto ovdje u Srbiji baš i ne može se vidi ovi aparati i ostalo, tako da mnogo se bolje osjećaš. Bulut je jedan najboljih basketaša na svetu i što će nam preneti nešto iskustva na nas, pa puno iskustva, prikupljamo fore, prikupljamo sve od njega, on je vrhunski basketaš, tako da mnogo znači. Jako sam zadovoljan što ću predstavljati svoju državu i ja se nadam nekoj medalji. Tamo ćemo dati sve od sebe da probamo to da osvojimo. Daćemo sve od sebe i nadamo se najboljim. Pa ja se nadam da ćemo pre svega dati maksimum i da ćemo odigrati najbolje što umemo i nadam se jednom lepom iskustvu.